Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн Ак Карды кыштын убагында үй бүлөлүк таланттар Жыргалбек Сөлпиевдин жана Дүйшөнбиева Айнуранын музыка жаңырган коломто аттуу адабий кечесин өткөрүүнүн алдында турабыз. Эмне каалайбыз эми бул үй бүлөгө бүт балдары аккордеон тартат, кыздары ыртайт дегендей чыгармачылык ийгилик, чың ден соолук, кажыбас кайрат каалайбыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Биздин ынтымак адабий бирикмесинин мүчөлөрү Дүйшөнбиева Айнура Калемиш Чыргал агайды бүгүнкү адабий чыгармачылык бирикмесинин ынтымак адабий бирикмесиндеги мүчөлөрдүн концертинде баштаган турабыз. Айнура эже ушул Ысык-Ата району боюнча комуз кыргыздын белгилүү болгон комузун элге таанытуу боюнча, жайылтуу боюнча чоң салымы чоң. Ысык-Ата районундагы 4 айылда мектеп окуучуларына сабак берип, комуз үйрөтүп, эл алдына алып чыгып отурат. Кален агай ушул бирикмеде ынтымак сезим тобунун көркөм жетекчиси болуп 5 жылдан бери эмгектенет. Бүгүнкү чыгармачылык кечесине баардыгыбыз жалпыбыз күбө болобуз. Агай менен эженин чыгармачылык ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар дайым бактылуу болушсун. Бактылуу болсун, бактылуу болсун. Менин атым Самсалиева Гүлбар Токоновна. Бул Ысык-Ата районунда аялдар коомдук бирикменин жетекчиси болуп иштеймин. Мен эмне деп айтып келгим кетет. Ушуреки үй бүлөлүк, өнөрчүлүк, үй бүлө колом жаңырган коломто музыка. Биздин Жыргалбек менен биздин Айнурабыз жөнүндө толтура бирдемелер айтса болот, жакшы нерселерди. Биздин аялдар коомдук бирикме менен булар ар дайым бирикмелеп, ынтымакташып иштеп келе жатабыз. Биздин ишибиз мисалы кайрымдуулук иш. Ошол кайрымдуулук иштерге дагы булар абдан жакшы жардам берип, бизге көмөк көрсөтүшөт. Бул үй бүлөгө биз кааларыбыз бир эле. Ынтымак жана музыкалык өнөрлөрү өркүндөй берсин ар дайым. Бул өздөрүнүн балдарына, неберелерине, чөйрөлөрүнө өздөрүнүн өнөрлөрү ошо өтө берсин. Ден соолук каалайм баарына. Биз айылдар тургундарынын атынан дагы абдан жакшы көмөк көрсөтөбүз буларга. Ар дайым концерти болгондо келип турабыз. Ушул буларга только музыкалык эле өнөрчүлүк өсө берсин, өркүндөй берсин. Менин аты жөнүм Дүйшалиева Элмира Аскербековна. Биз болсо ошо жыкы Айнура менен чогуу бир эмеде, бир педагогдук окуу жайда чогуу окуганбыз, курпаштар болобуз. Экөөнүн бала кезден берки келе аткан таланттары бизге ошого канча жылдан бери күбө болуп жүрөбүз. Булардын үй бүлөлүк таланттарына таазим кылабыз. Ушинтип таланттары өркүндөй өсө берсин, келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, элдин кызматын кылып эле биргеликте аман эсен жүрө берсин. Биздин группалаштардын атыбыздан чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бар болгула, бай болгула. Ошол менен бирге эле айтып кете турган нерсе, Ак жолдун талантына таазим. Ата-ананын баласы аябай сонун, тарбиялуу, өтө таланттуу. Ушинтип талантыңар ташкындап, атадан балага өтүп, баладан небереге өтүп эле талантыңар ташкындап, эл кызматына кызмат кылып эле жүрө бергиле. Ишиңерде дайым ийгиликтер болсун. Биз силерди аябай жакшы көрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу музыкалык кеченин катышуучулары. Айнура менен Жыргалдын бүгүн музыкалык кечесине куш келипсиздер. Айнура көп жылдан бери ушул Ивановка номер 1 мектеп гимназиясынын да эмгектенет. Залкар комузчулар ансамблин уюштурган. Көптөгөн кароо конкурстарга катышып, көптөгөн телевиденияларга барып, өзүнүн чыгармачылык ийгиликтерин көргөзүп келатат. Мектепте Залкар комузчулар ансамблин 300 окуучуну жалаң ушул Кыргыздын улуттук аспабы болгон комузду үйрөтүп, ошол балдарды бүт жерлерге алып барып көптөгөн конкурстарды жетишип, ийгилик жаратып келатат.
эмнедейбиз ушул Айнура менен Жыргалга ийгилик, ден соолук, үй бүлөсү менен аман болсун. Мындан ары дагы чыгармачылыгында көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы күндөр ысыклаш болуп, бүгүн өзгөчө бир тарыхый күндө сиздер менен сапарлашкалы отурабыз. Андыктан бүгүнкү Жыргал агайыбыз менен Айнура эжебиздин кечесине дагы бир рет куш келипсиздер деген бир кача. Бүгүн календардын барактары аттикте бул жылда артта калды. Сүйүнүп жаңы жылды күткөн менен өтүп барат өмүрдүн кайрактары деп. Ушул заманда алдынга тең болгон убактыңарды бөлүп ушунда биз менен ырысыклаш болуп турганыңыздарга дагы бир рет Кудайга шүгүр кылалы. Дагы бир рет агайыбыз менен эжебиздин чыгармачылык өмүр жолундагы үй бүлөлүк кечесине куш келипсиздер деп ачык деп жарыялап коелу. Урматтуу айылдар жана мырзалар, дал ушул өнөр баккан, сөз баккан кыргыз журтчулугунда ырчыларга ыргатмайын, тилинде мөөрү бар акындарга сүйлөтмөй мындай кеше башталчу меселе. Андыктан атайын борбордон келип сиздердин көңүлүңүздө ала турган Эсил Кайран Элмирбек Иманалиевдин шакирти Төкмөлөр келсе төр бошот передачасынын ар дайымкы төрүндөгү кыргыздын уулу Актаңбай акын Алтынбек Акматов уулуңуздар чакырабыздар болчу. Anlamamın sınarın ağayın, amanda şırttın alayın. Kanday sınar ağayın, kavarlaşır alayın. Udurgup gelsen dotörüme munçuklaygan tokalayın. Bugün jakşı gün boluptu jatırı. Akındardın katarı, gece toluktap sürgün gişede, Elmirbektin artından erçip sürgün balağız, Elgi bir damandasan da terçip sürgün balağız. Ana erteden beri karata, bistindan tınbay sanağız. Mına Jırgalbekte atağız, bugün ırday turgan çağ eken, Ağayın gelip dotöründe tınday turçu çağ eken, Omuzun çertip şankında vay burada yapağız. Bugün şansı turgan çağ eken, Tandalık tandayga tilin ayavay cançı turgan çağ eken, Anzıda bugün karaçı, İvanovka töründe, Enne bolsun ayatayın kökrüktü bölünde, Cay kurmuş degen usundoy, Deli zarkıran gün bolup tanımaş gerek bugünlüge, Adının sırdaşa turgan gün eken, Konuştuk arnap şankıldak, Sırdaşa turgan gün eken, Aynan ayın ağayın, Aldın arka gelkente, Sırdamayın kanayın, Jalan bugün akalarımız var, aksakalın caylantan atalarımız var. Sizleri de yamayın, tanrıdanan isteyvallarının bağı var. Intımak olsam çünkü bayanlarının da bulutlu turbaylı kalkandı bağrı tavılar. Evi canlıdık gelip dudakından. Aydır gönlü üstün armak şattırgancından dolsu gel. Aydır götünüştük baktırgancından dolsu gel. Jakşının jolunda mulayim taktırgancından dolsu gel. Jamanlıktın arba, narıcıldırgancından dolsu gel. Jakşı işli mulayim kıldırgancından
Жырғатбекте атамыз Айнұрада апамыз біздің ырдатып мында жатырда. Ырдатып мында жатқан соң кичиден айтады дедік тоңасылба. Bir geçten atamız talay жерді қыдырып, талай жерді сыдырып, bir dağısты tavanbay, bir dağысқа жағанбай, қиналып тұр аябай. Анам бір сұлдығыз жолығып, көргенді көкірегің олығып, Құдайдың бұйрып қойғының ішкен ашып жолдары, бүгін болып жатпайды қолындай жарқырағанды тойдыр. Көбірге де базыр ырдашат, қомыстың қыдың тырмашат, ағайын жүкті жырғатат. Келгенде имандарды бүгін алар үріменен досыйлашат. Айтұрайдан айто келгенен, мұнау түрді көргенен, жанатан бeli қарата, жақшыға көңіл бөлгенен, el қайғырса қайғыр, el қатқырса қатқыр, арада шықты жүргенен, ыршылардың қадырын, анықтап танып білгенен, ақтебектерді қанданыр, алыстан басып келгенен, ел өзі көргі бүгін, атамыз менен апамыз ырдаса деп тұрамыз, ағайын құртылмай алмай, тыңдаса деп тұрамыз, келген қонақ көз тұтып, жырғаса деп тұрамыз, біріменен жалпыңды бүгін сыйласа деп тұрамыз, айқыр көңілден шыққаныр болсын, арқылымызды сый болсын. Төбеліс көкке жетсекен, жамандық деген төбелікі кетсекен, айқыр жақсылығымыз дыш болып, жамандығымыз күш болып, ұшы күніміз құт болып, майрамдарымыз жүк болып, айқыр жылар ерсе болғаны, мадаят тармағына жақшылық, құдайымға берсеней болғаны, ырсылар келсін, күтендік көңілін тұра берсе болғаны, ақ білейін, аянбайсында берсе болғаны, сергекте болғандар, менікті күшіндік тұра берсе болғаны, İşken aşıkta жатпай, бүгін ағайын құтты болсын, бүгін атамызбен апамыздың қуанышты тойлары, андаңырымдың бүтті баяғынырымдың ұшыл аяғы, аяғында кешінің ағайындың чаңылсын анда болғаны. Ақтаңдай ақын, Алтынбек Ахмат. Нағырет ағаңыздар, арай тұрғандар ешелер ағалар, алтындай уақытыңыздарды бөліп келіп дал үшін өнер сүйген инсандар үшін бір құтты сахна арқылы амандасып отырамыз. Андықтан дал үшін бүгінгі күннің күнәкөр болған бүгінгі кешенің күнәкөрлері, үйбілөлік ансамбль, бақтылы ата, ене, бүгінгі шығармашыл кешенің башаты болған Жырғал ағайымызбен Айнұр ежемізде ол қыздары білен алдыңыздарға шақырар бір қол шағымдарыңыздар. Thank you.
өзгөчө эмоциялануу сезимдер, учур, ар бир ушундай сүйүнүчтүү арбириңиздерге Кудай насип кылсын. Үй бүлөлүк ансамбль уул кыздары менен коштоп алдыңыздарга чыгып олтурат. Бир алаканды катыраак чаап коюңуздар. Жыргалага менен Айнура Жекемдин бүгүнкү чыгармачылык кечесине дагы бир рет куш келипсиздер. Дагы ушул инсандардын бүгүн өнөрү менен дагы бир рет таанышып, кулактын кужурун кандырып, жандуу үндөн рахат алып кетиңиздерди суранабыз. Азыр болсо ардактуу айымдар жана мырзалар, жалпыңыздардын бир жакшы болчагыңыздар менен Майрамбек Осмонов агабыздын калемине таандык сезим деген чыгармага бир орун берели, бир болчагыңыздар. Ар бир сүйүнүштүн артында уул кыз бар. Ошол сезимдер менен кучак толуу гүл менен келген борбордон агайыбыз менен эжебиздин өзүңүздөр көргөндөй бир ансамбль үй бүлөнүн бактылуу үй бүлө көз ачып көргөн, ооз ачып өпкөн улуу кызына бир сөз берели, куттуктоосу бар экен, жалпыбыз бир кол чаап берип коюңуздар. Мама, баба, бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Ден соолукта чын болуңуздар. Биздин маңдайыбызда ушинтип жаркырап, жайнап, өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулап, ак батаңыздарды берип жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу мамам папамды сыйлап, ушул жерге келип, чыгармачылыктарына чогуу
келип аткандарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Мама Майрамга менен Баланы кимдер сүйбөгөн, бабесіне бағып үйбөгөн, баласы үшін жоқ шығар башына азап үйбөгөн. Ар бир ата ене дал ушундай уулдан кыздан сый көрөлү, ушундай гүл алалы деген бизге бир тилеги болсо керек. Бактылуу үй-бүлөгө бир кол чаап коюңуздар. Ардактуу айымдар жана мырзалар, ар бир адамдын өзүн басып өткөн тарых болот. Дал ушул сиздер менен бүгүн кечеде агайыбыз менен эжебиз өнөр жолунда дегиле турмушу боюнча бөлүшүп сиздер менен бир пикир алышайын деп куттуу жерге чогултуп отурбайбы? Андыктан жалпыңыздардын киши экранга көңүлүңүздөрдү буралы, агайыбыз менен эжебиздин өмүрдө басып өткөн бактылуу көзүрмендерден кыска метраждуу тасма болсун.
Özünün 5 yıllık tarafı var. Daha ошол ынтымак бирикмесинин астында түзүлгөн Жобасы группасы айына бизге колдоо көргөзүп жалпыңыздарга өнөр тартуулайын деп келип отурат. Кыргыздын таланттуу кыздарынан түзүлгөн Жобасына алыңыздар чакырып
таланттуулардан түзүлгөн жобасын тобуна бер күч кубат узун алакан чагып коюңуздар. Өнөр убалаган асыл инсандар. Улуу кыргыздын кызыбыз учурашып алалы. Ак калпак элдин кызыбыз амандашып алалы. Салттуу элдин кызыбыз саламдашып алалы. Аргаңыздар агайын туугандар. Таланты бар. Таланты менен эл болот. Талпынган элге тең болот. Өнөрү менен эл болот. Өнүккөн элге тең болот дегендей кыргыз эли ар дайым кезектеден талантты баккан, өнөргө аз ектеген элдердин бири болобуз. Ансыңар кандай мына Жыргал агайыбыз менен Айнура эжебиздин бүгүн үй бүлөлүк кечеси болуп жатат. Мына ошол үй бүлөлүк кечеси куттуу болсун. Атайын силерге албан ишиңерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз ушунда Шайымдын Камчыбек Шакиров мектебинин атынан керемет тобунун атынан ушундай өрбелек тартуулап келдик. Айнура эжебизге үй бүлөлүк бакыт, ден соолук да болуңуздар. Бар болуңуздар. Атайын ушул Бизге ошол тобубуздун атынан кичинекей билек коюуга уруксат этиңиздер. Агайыбыздын чыгармачыл кечеси ар бириңизерге чоңдун. Бул жакта ар бир өнөр баалаган, өнөр сүйгөн, сөз баккан асыл инсандар келип отурасыздар. Бар болуңуздар. Ана биз ардактуу айылдашына мырзалар, алдыдан көз чаптырып турсак мына өнөрдүн дөбө шатары агаларыбыз, эжелерибиз отурасыздар. Эми бир аз 2 метр болсо дагы колубузга болтурат, бирок таанып турабыз. Эң эле бүгүнкү кече жалпыңыздарга сүйүнүч, кубаныч тартуулаган жакшы кече болуп өтсүн. Алдыда мына жаңы жыл келе атат, эски жылдагы жаман жылдардан болгон жок. Кудай буюрса 2025-дагы дал ушундай куттуу жерлерде жолукканын Кудай насип кылсын. Андан ардактуу айылдашына мырзалар, дал ушул башыбызды бириктирип олтурган бүгүн үй бүлөлүк чыгармачылык ишени өзүнүн ашуудан берген отчетун деп өнөрүн кошуп уул кыздары менен алдыңыздарга чыгып тартылып отурат. Дал ошол бүгүнкү күндүн каарманы Жыргал агабызды бир кол чабуулар менен алдыңыздарга чакыралы. Жүзүк багабыздын өмүр жолу жөнүндө толгону деген керекти чыгармалар сизге болсо.
kızlar başkanlarında olsun, bütün yolunlarda geçireceğinizler köp olsun. Hazırda paylaşımlarınızlar, daha şu insanlarla bugün tutukluğu değildi. Bugünkü yolda şeyki ilgili bağlanıp gelgen aylık kengeçtin депутаты Гүлнара Самсалиевичке сахнада чакыралы, жолдорыңыздарга алардан жабыңыздар болсун. Әлбетте bağlanып geçede Hüseyin ayda buğa şeyin basın çözümlerinde gittiğin bağlı bir aylık kengeçtin депутатын aldığınızlara çakırlı bolçamayın. Біздің айдаштар, мына бүгін барымыз тек жашағай үй бүлөлүк музыка жанынан қолымызға аттуу концертке көп болып отырамыз. Біз емейденебіз, біз жырғал менен Айнураны барымыз жашағай білеміз. Айдаштар барымыз білмес қанша жолы концерттеріне көп болып келдік. Ең башынан ынтымақ адами көркүмчүлүк групп топту түзгөндөн бери біз ушулардын концертине көп болып келатабыз. Айылдық кеңештің атынан сіздерге қаларым денсаулық, шығармашылық игілік, жатқыларге үй-бүлөлөр менен чыгып жатасыңар. Ошол себептен биз тилегенибиз силердин немере чөбөрөлөрүңөр өздөрүнүн өнөрчүлүк, чыгармачылык өнөрлөрүңөр өтө берсин. Биз болсо ар сайын качан концерт койсо дагы ушундай жакшынакай келип колубузду кампыгартууча көп болуп тура берели. Буга эмне жетсин? Ынтымақ болсын, ачык асман болсын биздин айылыбызда. Жана ушундай концерттер көп боло берсин, ушундай топтор көп боло берсин. Жыргал менен Айнуранын жашоо турмушу, чыгармачылык ийгилиги бул деген биздин өсүп келаткан уулдарыбызга дагы абдан жакшы пример болсун. Эми дагы каалап кетерим. Биздин айылдаштар мынакей залыбыздын ичине азыраак болуп калды, бирок ушу эмки концерттерде ушу биздин айылдаштарга дагы кааларым ынтымактуу келип, жакшынакай алакандарды катуу чыга берсек, булар дагы абдан жакшы сүйүнүп калат го деген ойдомун да. Ошон үчүн ынтымак болсун, биримдик болсун, жакшынакай жашоо махабат жашоодо баарыбыз жашоо турмуш өтөлү, туурабы? Айнура, Жыргал силерге денсаулык, чыгармачылык ийгиликке өсүп өркүндөй берсин. Aylık kengeçtin Биздин айылдар коомдук биримбердин атынан бир кичинекей өлеңибизди тапшырып коебуз. İran'da bağlanıp alışanlar bizlerimizden afiyet olsun. Hakkari basınımızlar olarak bu belediye başına başlamaz. Olsun bu belediye. Isma kadar muzgalık çarpışılık beklesin çiğdekisi. Korklu işler, bana yapılmış kısmak gelir. Böyle şarkı. Саламатсыздар ғой, алыстан келген біздер бүгінгі кешені коноктору жанагы биздин айыл туруктары кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу куттуктап кетейин. Баарыбыздарга белгилүү болгондой биздин ынтымак бирикмеси уюштурганда бир топчу болуп кетти. Билинбей отуруп, ошо бирикменин ишин алга бир чекесин жылдырган Ивановка айыл өкмөтү боюнча бир чекесин алдыга жылдырган мынакей Айнура менен Жыргалбек. Irkımak Sezim Toplu'nun örgüm yetekçisi. Aynur'umuzun kolumuz kurucumunun yetekçisi. Aynur'a 4 ayda ballarını kolumuz yürüdük gelir. Jırgalbek Kuzu ayları kişilikle erkek ballardı. Akörden koyu yürüdük gelir. İşlerine iyilik kalayız. Respublikalık çok dengeyde kadar televizyon, radyologu var, ırdat, özgürlüğü, boşluk, doktorda alıp var. Köptөгөн эмгектерди кылып берет. Жасап келет да, ушу эмгегин баалап биздин ынтымак адари музыкалык чыгармачылык бирикмеси ушул жерде жаңы жылга карата болгон бирикменин мүчөлөрүнүн топтун жетекчилеринин иштерин жогору баалап сыйлыктар
баягы тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биринчиден ушу сыйлыкка татыктуу болгон Айнура менен Жыргал бул жака келип койсоңуздар. Жыргалбек Алинович мыкты музыкант көчмөгүсүнө сыйлаган. Жакшынакай жетектеп райондун деңгээлинде айылдын болгон иш-чараларында жакшы кызмат өтөп жүргөн Суруулова Розахан жолдошумна ынтымак сезим тобунун жетекчисин сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Бишкек шаарында маданият күнүн өткөргөндө катышпай алган маданиятка кошкон салым үчүн Суруулова Роза. Маданиятка кошкон зор салым үчүн Сагындыкова Урипа эжекебиз. Айрекова Аманбек эжекебиз. Алтына эжекебиз сыйланат, кире албай калды окшойт. Мынакей Бишкек шаарынын координатору Алмагүл эжекеге берип коебуз сыйлыгын. Олегичи декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган жана Алыкул Осмоновдун чыгармалары боюнча ырчыларга конкурс жарыялаганбыз. Ошол конкурста ак кеме деген ырдаган үчүн Дамирага тапшырылат. Даңира барбы? Ятта кел койду.
Ayısada dedikleri. Kapıyla elini sopatat vermek gibi uçtu. Nagiralar yaşlı ayrılmazdı cazı türedi. Tam bir besin güçösü. Ardaqlı aytlarçılarımız sabahları daha uşul maktub baraqçaсын alış үшін өзіміздің маман болғанда қанша еңбек, қанша өнер, қанша уақытты сарпташ керек. Андықтан ушул алған сыйлығыңыздармен құтты болсын, жалпыңызға бір шығушылық болсын, бір қол шапқаныңыздар келіңіздер. Ынтымақтың 5 жылдық тарихы жамағатында сіңірсіп болу Манас шығармасымен алдыңызға шақырады, алақыда шағыңыздар. Түркідан сұлы көреді, ұшыңыздар, қоншақ құлаққа қалыңыздар.
Barışlarına bir kol çalın. Kuruldu çağına yetkiler, madaniyatın ilginçliği insanları, ülkeleri ağlar. Cemaatine çakırlar. Allah'ın izniyle aynı müziğimizde de bir kol çarpmamızda sakladığını ve çakıralım. Dalışın. Ünlü bağlanan hükümet birikmesinin hizmetlileri, amacıları için oldu arkadaşlar. Yakıştırırsın. Erkek başlasa örgü, ayarlar tır dedik. Bana, bir dakika başlayalım. Bugün bu ikinci kızımızın Dırgan Bölümlerinin gecesi olarak ilk birinciden bu ikinci sıradan en son ömrümüzün olsun. Ona çıkarsın, aydan aman olsun, yıldan izin olsun, çıkarmacılık, yiğitliklerinde artı versin. Bu devde bizlere ıtımakları olursa Kırgız Respublikası boyunca tanınan adamlardan olur. Şu Allah doğru varlık derler, bir tane versin. Ana değil, ben bir öğrenme burada koydular, şunu okuyayım. Cırgal'ın aynolar. Cırgal gün günde öpürür, aynurun tüzde öpürür. Hoş yıldız yapacağımlar, sevimizdir tekrar. Bulgurday koşun sayrasın, akkargan hesap dayrasın. Ölçü getirlik olup, ölçü ömrün paydasın. Hoş yıldız olup, ömrü çangıla, giyge akıl sandıla. Alacaktan da buyurursa, yer akış olup kalırlar. Cırgap bekmenen aynura, kolumda birde bir lira, notaga nota koşundu, Cırgap'ın gırgıra. Cırgap gün günde bu kalıp, gün güzün bolu ayda, hoş yıldız canıp günüge, ağlayıp kırsın kayalıp, beklerim sana, yer zam gider çarpları ikinci gider. O zaman bir de ezberlikte alakalı. Bizden ıntmak haberci çıkarmak değil, biz Gorgun yetekçisi Niyazi Bey. Evet, yerden beri bana deputatlardan beri, bir aylardan beri Sürgetişti, ben 4 haftası koydumlara, hoşuma koyayım. Birge çıkıp sahnaga, bir de yüzüp gelişip, bağlananlar arkadaşım, kurmak kıyın, görüşün. Biri sozu kırdasa, biri koşlayıp kıyarlar, uğatmanlar işte olsun, suyu uğat kırıların. Hoş yıldız olup yanaşıp, inmekte bağır kamıştı, birikmede katıklı, sıylıkların alıştı. Talanttı utugo yerine, Ağrıman olmamıştır. Bana geldi. Yuvarlanları ağrımanımız Kırgızistan boyunca ağrımanı yok. Peki Civay'dı, boşnalardı. Hem hazır bizim rejisörümüz, animatörümüz, senaristimiz, prodüserimiz, Necikleviz, şöyle Anadolu'ya Necikleviz sizlerle özel kalosunu koysun. Aratmak, Haklarınız oydu, bir de tutarınız olduğuna gitti. Hoş geldiniz derdik. Şu Aygora Menzire Kapı geçesine gelgen adamlarınızlarla bütün o mikrofonlu grip olmaktır, canlı ırkçılardan ümmütsün demek diyordur işte. Ama bir usul ıtmaklığına el içinde ne şey var, bilinmegen çeçen var der, el içinde talanlar, tanrısı çok doldu. 5 yıldan beri götürüp akıllı, canlılığı, çürüğü, bürüğü, kameradan olmasın. Usunday garaja çektirip, elge tanıtıp, sıymıklantıp, sıyrap gelecekten başçımız, şef bunu etmede. Cetekçimiz, Akbaşı'nın akkuğusu, acaba düşmanlarına alanı kol çalmıyoruzlar. Evet, bugün iki günüdür. Baykasam bu Cırgal özü. Akbaşı'nın narın yerinde, dövölü Moğollar elinden, Moğollar'ın imasa kükürtlamak değil. Bu İvan'ın kavga içken Rantana'yı sevişkene çalmak kasilerini.
Torres'in ciğerini. O şu Moğolların elinde aklından kazan gömgörün, ayday beşi gömgörün, ayday beşi içinde tırnağımda hırçıların talantlarını dağı gömür ve nayleyeceğim okşup dağı 15 tane tırırı. O şu gelinin cebinde baktağlayın açılıp ömrünü örgöçer. Bayındırıkların alanca yolu özün canaşa halukta salman altındayım. Ama bol vardır 90-100'e barınacak. Bakkarasın, kıdırdarsın, başka yollarda aşıl olsun, başına rasıl olsun, muşuna arna saklana işin aman olsun. Harekete qanday keremет қалау тілектер айтып отырады. Ал ушул эмгектин арты менен келген сөздөрдө билебиз, аны желебизге дагы кол чаап коюңуздар, айтыла жатат. Kale dolu Cırgal Ağay'a. Siz olmasa ırlar köyüge gelmez o. Siz olmasa oğun bulup tutup da önümüzden or olsa da kargım. Öner için daralatı bir bıçak. Ukkan kulak ırmızga kanıp dursun. Isımakta ırlar suğday akıp dursun. Önümüz ırdiyle bögeyip gelgen. Argayım engeyimiz yanıp dursun. Cırgal Ağay, yaşoğdular Cırgal Ağay. Siz taktağınız çağırat boğuzdalay. Ağay çoyso akaryo çoğaldık. Hak tip duran 3 kuplettir davay. Düşürdi ve ayura. Gömüldürdü omuz yüzü uğulup. Gökçülüktün gözü sağa vurulup. Kol alıp omuzumdu güresim. Köpürler şagelet soğurulup. Yaşardım yüzüm yıldan baykap, büyüttüm 3 kumbomu saykap, gelecekte olsun hep ıvrayday, gelirken bata verip sizi alkap. Ezekeydin diğer geleneği sana içine Moğolların cılgılarının birliği. Ambarada olmasın, Kuday şimdi olmasın, Hayran Hüseyin ol salaman, Kuday amanat, Cigit bir şaybeden olmasın, konmasın, koyun bir paranla çayını görmüş zamanlar. Onamız dört var bir şu haklarını. Sayende olup taptaydı. Sevgilinin kızını sağlıp, kızından yolunu sağlıp, kızıp durur harcanın daire. Kuday biliyorsa, gelecekte muğla burası ödür düzençilerine nasıl görünürsün? Osa komşuların günü başı kamarlıktan olsa ayak nasıl verebilirsin değil. Ayına çıksın hatadır. Buna belki kol beni yazarına gülüm, bu senin için suyum, güldürüz güldüreceğine bu gülüm gelmek kayar. Kırgız adabiyatından görüşmeler alınan sözlerini Vakti bir bozukta olarak kol çaap koyuңuzдар. Yalnızlarla bir soğuk yaratma canlılığımızda yaşlılıklı dili, topluluklu, molçuluklu, bir soğuk kuşday taşınagan talantlı, cer oğunda el oğulur, elçide aman ol, dört göz üstüme ol, yaratan yargıcımızı, cıvancı değil, cıvan olmayı, kovra olmayı, tozmaları, başınızlarla bir soğuk. Fransız okutaydı. Men Kalas'ın kızı Kalas'ın baybiçesi olum. Men şu жерде Батпайкram sevi degende Чыңгыз Айтматов, мен qo'shni aydyman. Hurmatli Jirgal Aynura, bugungi uy bo'ylab kechinglar qutlug' bo'lsin o'g'illar. Talantinglar tashqinday bersin. Men bu yaqinlarda yaqin emasman, biroq Чыңгыз Айтматовдың qarindosh o'g'lining ancha shug'ulim bor. Qancha chiqqan yoshimda survayn. 50'ye çıksanglar da, 60'ta çıksanglar da, atan yürüyorlar. Karaçı, yaş kızlar, yaş ballarının at salışıp durasın. 50 yaş senin kurarın, erkek bugün durasın. 50'ye çıkkanına karoy, at salışıp durasın diye ben de bu güzel olmadı. Çok kutlu olsun. Memnun oldum. Fransız okutaydı, jagalarımızga. Rahman'ın evi şu Pınar'dayı Mustafa Çıkarması'nın birikmesinin müçösü. O Aksay ayının yaşı uçtu. O dolayla Damire Ecekeviz, Dakika yeni döşmeliz bile zeylanat, geliriz.
калса дагы телевидениедан калбай барып ат көлүгүн чарчатпай ушу Аксай айылына келип ар дайым биздин коллектив менен катышып жүрөт. Сыйлыгыңыз куту болсун эже. Sizge de şuna paylaşın. Başka sanatınızı etmesin. Өнөр баккан, сөз баккан, кастарлаган асыл инсандар, бир алакан чаап коюңуздар. Кандай гана каалоо тилектер болду, сөздөр болду. Дал ошол жана башта айткандай бир баракталыш үчүн дагы адамдын канча деген өмүрү, канча деген өнөрү сарпталат. Андыктан мына ушул алган төш белгилер, колго тийген грамоталар бул агабыз менен эжебиздин ушуга чейинки өнөр жолунда элден алган алкыштын артында келген нерсе. Бул нерсеге бир баа берип, бир алакан чаап коюңуздар. Ардактуу айымдар жана мырзалар, ара чолоодо агабыз менен эжебизге деген куттуктоо сөздөр, ардакталган электер орундалып турсун. Ара чолоодо биз дагы атайын борбордон келип отурабыз. Ушул инсандардын өнөрүн баалап, биз дагы сүйүп аткан инсандар күйөрмандардын бирибиз. Бир алаканды чабыңыздар, ушул инсандарды кайрадан чакыралы, жыгалагайбыз. Сөзү Гүлбар Арзыкуловго обон өзүнө таандык. Мен өмүрдү сүйөмүн. Бүгүнкү ушу мен ушу дөөл айына түшкөм. Бул мен өзүм кайнагам родной. Бул мен жеңем. Анда эмес ушу кечеңизде куттуу болсун. Чыгармачылык ийгилик ийгиликтерди каалайм деген арбайм. Жаңы чыгармамды сиздер үчүн арнайм. Ардактуу айымдар жана мырзалар, эми бүгүн өнөр кечеси болуп атат. Өзгөчө жакшы бир жан дүйнөнү ыр күлкүгө толтуруп кетиңиздер деген изги тилекти айткыбыз келип отурат. Дал ушул Айнур эжекебиз жетекчеген Сынташ айылынан келген жаш таланттар, кыргыздын Кымчабел кыздарын бир чакыргым келип турат. Бир кол чабыңыздар гана.